Lengwalo le sepoko ye 9 wholesale 867 mama ila 18 le le twake lona le vale ka tsela e le we ya tonya ibile we ya fisa botsela la bothano ele mokibelo thapama botsela sonta Jesu o se pata o ipetsa mo mauduni ya lebelela ka mo o re na ke bona mange mothano le na mothano e ka ba e mamaza we lebelela Jesu re le nana be le bo papa sponge ba bola ile ke ne maza o papa sponge ba se ba bola ile ke ne o lebelela mozao Jesu oze wena Moses nantiseni papa sponge siba cheka kaze ya daya zibona uri udiyo nami thi Moses we ya cheka ibile uri oze hayi motho a jiyo bophelo ba ibe ise ba botelele e ke lebeletse e ba yo ba thokofala ka 2086 monya zo botsa modimo za zeni ba lebelela Mampintsha bazi Mampintsha na wena o bona ile ke eng boy Mampintsha o no mangazi ngishanga stroke Bonkezo beshi khuluma nawe ubeshi sikhuluma kahle angazi ngisengihlezi nje ngizwa qha ngathi hayibo istroke lesimo istroke ubeshi wakithi uthi hayibe ushaya stroke ithi hayi beshi ngicela ubeshi ngithi hayi ngisho isibhedlela phela sengizofa phela mina angazi uNkulunkulu mina engikhulumisana naye ubeshi sikhuluma kahle ubeshi ngiyamangala manje mangithi emehlami ngiyavula ngibona wena uYesu Jesu ozi Mampintsha moya uhwabe yankaza festive season batho ba se vevola ba se terola Mampintsha le tswenya ka o se rapele le hule asila hawo wena ibe ila mungwe asila hawo I can attest Mampintsha ol ngiyaxolisa yazi the way ngakhona ngicela uthi vele wena Yesu ngibuyisele emuva ngiyamthanda ubeshi ngiyamthanda usponge ngithanda umculo angazi ngenze inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu angazi Jesu uzi Mos zikakhona ukuyela motho yopolane na Moses uzi ayikhona yesham